chenze nunu kulia nenda kwa samwanyo nitunge Mutongo TV mubea munene nundu wa kuka kutembea muradini witu wa dhwake faida ula wikwatwa ni mukamba mwene nthi wa kitui makueni na masaku nubitukite mathina ala tukukwata ibindani yi uneni wa chenze uka kavindani ka valava na ina thina wa ene nthi amwe na muno kuma sio tuvali na alama na ateta na kila kiuwetwa takito na utwicha wa mbaluti na ulo numana na useuvya wa silanga wa dhwake kilungu ki mwana cha tuthoime dhwake muradi munene wa President Uhuru Kenyatta nthini wa serikali yake la yosie utongo ikuma mwaka wa 2013 na yu mwaka ukite okitomina tamu yake nthini wa kaunti ya Makueni. Niwe muradi ula munene na wesekania ta flagship project muradi munene nthi yonthe ya Kenya nola watengewe kimanza kinene cha mbesa cha silingi bilioni 60 na vala twetha twithoima itengo sikivathukanyo nthini wa silanga u munene kuma va silangani wa dhwake Mutongo TV nthini wa tuthoime dhwake neta wa Caleb Chalo wa Mutunga. Usuni silanga wa dhwake wenda kuona na uthima Makueni ukawone lakini wateme talatala ya elite otio Makueni mutumia umuwi na ukuwa miaka 85 kwa isi tomoke kala kuma kisioni cha kalembera kwa kibwezi no singeti aingi kwa kwethiwa aisovyo brush sia tu sili otaila suma ande sia muingo moki athukumete wia ukuma ngilile na muonza na newethitwe ui munenga mbeza nziova lao silva sia brush imwe kwa isa imwe Kennedy mulinge no muthokeiye na atumba nisenge weno ya Kenya ni sikia kwa kwetha kati wa nthila mavinda maingi sio wa sindu sio kuma nthi cianza na kiti kumana na kwetha sindu iseviwa va Kenya nundu tweka twinaguo na kila kindu twinacho kukithia ki ni ngoma nina mutumia kwa isieto amoki kala mutumia ulani wakuwa miaka 85 kuma kalembera ila ikibwezi kauntini ya Makueni na ula kwa vinda miaka 14 oyu thitwa isovya brush si yatu brush na ilanthi ya Kenya yo wa kuma nthi cianza tuinena na mutumia kala ni ueleise kana ambisi ya mwaka ni wangilile na mwonza etina wa miaka yake kusonga na kwitha watatona mawia makivalua zika yao nesia kwenda kumana sindu ila utumia kusovya brush isi yake na vala sindu yu suma siya itumie ngwata usungio o ye matili ala ndumeane tumea mbau na wia meke ya ng'ombe na indi hii mbao nuwa anywhere meke ya ng'ombe numa cha silota na indi nitumia pamona waya nikwithia pate waya meke sundi amba mbulazi ndi amboso veka kisalini cha kwenda kumana undu brush iso vavwa nikitumie ngwata usungio o ino samba undukane nuka ngoza kalamu na njosa te mesha kana square yuende ngezisia maima malika rotenity 10 na mino zimau njosa ndili and true yungezeza u nayo itina wa kuthetha maima a mekana wanamwata na mino zezo wende njosa waya u ngetilanga ngekunza au na ngetilo na njosa meze ya ng'ombe ngekiola waya au na ngevini ya na price ngegela imane na veza ngekiu na njoza nyondo ngekuni ya karaka waya kailiko kama ino likanjoza mukazi njoza mukazi u ngetilo
kumana na wiao kala nutona kuungamia amwe mavata make tamutumia yanondeza chene kwithwa atoinye miaka yakwa ni 85 mwaka utui na nondeza chene kwithia atumia ingi nimakuye mayundu matona na mayundu mezi lakini wiao wakwa nondeza cia nikwithia ninu wa sukali ngoyiya na wiao wakwa na twindo tungi otuini otula nani wone kuwa nayo ni itumimia witona kutuma okola kuthi kuwa brush ndukani na wifika kwa mutumia kala kuwa brush ile usovasia useo ambulance isiakwa nisiovasia tiundu mwana ila siakuwa ila siosovya na masini nundu izini sia plastic na zwini sia methe ya ng'ombe kwa izini kwa kwanangalangi muno na kukuta kiatu kiitwika mituki kwa izini sio ambulance itona kwethia sitona sukuma maisha nundu ambulance yemwe umino na miaka 10 kumana na kwitha vate utethio kana kukonwa njeki wiano wake kala ni withwa na ivinda yumu wiano wakwa nipitia nundu wa kwethia ndwe mapato muno nundu ndi mundu waanza poti wiano wakwa nonye niungamia na kwato silingi ana ngo ambao ngoka ngabaitiria ukethia nongu kwatoka indo ndi ngona mundu una support withia nucio wea undu ila isi pia nundu nake no mutumia na miaka no miendu nundu ndi ambozo vya ambulance mbingi nundu wa umo wa uyosu wa kuziovekela mwezi na ambulance itano kana ambulance ina yuko yini ye challenge kila kinene muno kwa undu nasio vya ambulance siana niongwata kendo chiana ndi ambozo vya mbingi nundu wa wetu wa weyausu tanzi emwe ya kwemea utuika una mautuika angi va Kenya wetu no umakula kwi serikali ya Kenya na mutumia kala kukwata mbao ndalama na utuika take na yo langa kuwa sindu mbingi kuma ndisianza Kenya mwaji jondu ndona kwika kana kaundi ya Makueni ni umana undu ndona kwika tukapatilisha ta company yetiani kutoneka Kenya ndizo baze sindu chayo yukune ngukula cha Kenya nikana weze kwethia ni mwachi cha ambulance weze ni cia soba cia pa Kenya nikana weze kwethia andu ingi kana ciana citu mbingi cia kwata mawea nikwethwa cindu ici kasiobwa ini itona kutindi cianza kou ngukula cha Kenya kana ni mutona kutasa boti tukasiobya cindu asuno amwe mama utuikala twithana moisioni cia ndoani mautuikana ala makakota kwoko na serikali ya Kenya yolanga kuwa sindu nthi cianza namba ya andu ala meyandikite va Kenya no kuongeleka na mawia namo mayongeleka Vilingi wa Mauvoo kuma Kalembera ila ikiundua ni kauntini ya Makueni ninye Kennedy Mulinge na indi ingi wesi utonya tukavingwa metho akwena watoneke tukese obise sindu situ tukayaka 10 nthi cianza aya tusonge na mbere ene nthiki sioni cha kathayone county ya Masako ni mayumelile kutoisia maandamano maiteta yulo wa kiuki kikoka na sewage kila kithitwe kiikwa usini ula matumia kukwata kiu cha kutumia mesini yo kila muthenya kwena ene nthi yu usio uwithitwe witho kwanua na kiuki kiko na itambia ya kampuni wa kiwu na sewage county ya Masako ndaisa kuoswa kana kampuni wa Machakos Water and Sewerage Company ndio itambia waisa kuosa kwitana undu jina yangu ni Vincent Zai Muasia. Mimi ni kiongozi wa community hapa Mwanyani. Na tuna shida sana ya maji. Sana. Ile maji tunategemea sana na hii maji ya hii mto inaitwa Mwanyani. Na Machakos water and sewerages are even not supporting our problem. We have been suffering for a long time.
We have been using this water since 1971. We have been using it in domestic use and many other home purposes. But nowadays, we are not doing anything because of pollution. Ile imefanywa na watu wa Machakos water and sewages. Kwa hivyo nauliza serikali tafadhali. Hapa tunakaa kama hatuna serikali kabisa kabisa. Hata our MCA amekimbia, hata he does not address this problem of this river. Wakati alikuwa anaitisha kiti, alikuwa anasema apewe siku 100 ndio aondoe hii sewage hapa, ndio tuendelee na kutumia maji mzuri. Lakini hakuna kitu amefanya kabisa. Hapa Machakos level 5. Hiyo sewage maji sasa imesimama hapa, hii maji imeingia hata kwa pipes. Zile zinabeba fresh water kuelekea community. Kwa hivyo ugonjwa hautaisha kwa hii area.